na uguo no gutwarikanire na president giti kia deputy president kia Mount Kenya nginya 2027 hau ni twaiguanire na kirio Mount Kenya joke ndirikania andu kaundu ndakwirire ria ngitwari haha na ngĩigua andu ta matana taukirwo na njira njega andu matige kuga ati mwena ucio ti kirima ndimere u nyungu ya mau ya kimirwo ni akaigana wa mbere ari Mugikuyu wa keri Mwembu wa gatatu Mume niwe wekirire nyeni koguo mundu ucio hari ithue ni mundu agioka mucii na agioka mucii tukamunyita ta mwana wa mucii koguo ni twiharirie na njira nene na ni twa expect ko twakwa twina andu makinyiha 5,000 kwambata gitumi niki mugeni okaga na nugo muthuri ugire mugeni kuja mwenyeji apone okay lilia mundu aroka na empowerment program kundu kuu kuri andu a biashara kuri andu a nduthi kuri andu marauta biashara nini andu acio monaga capital mundu gwitwa ihura ria kumeria ti ria gutwa ikai Kenyatta kaikuki kire wale ate ria kumeria ri ti ria gutua ria kumeria kama gwetua ni ria kumeria ti ria gutua no ndira kanyamuda thingia ria kumeria ti ria gutua koguo ri thira mundu gwitwa acuri deputy president ni highly welcome kule gwito ndimwire ona to mathira gwika ni turabanga oke kule Kiawara twina empowerment program ngi turabanga na mundu muthuri wa Kiambu empowerment cithiaga to ndamuonire Kiambu makire macini empowerment ino rathia ithiaga atiriri ta riu ngathie gacokanite riu Kiawara ni gutariirio rira tinda ngituma andu akwo mutherekia kwa kuria ahuria biashara kwina ahuri ta kitu Kiawara ha kuri mendagia itunguru kuri marendia cia gutengeria barabara kuri marendia store-ini kuri marendia store kuri arimi marendia indo iria ingi kuri ahuria nduthi ahuria biashara cia nduthi andu acio tondu gutiri matari gakundi kao ri ukamanyitithania wamanyitithania kahana ta kamboni ukamera riu ino ni kamboni muri andu 100 ka muri andu 1000 mbeca ici twa muhothera ri ti cia kugayana mugekira bengi kuringana na uingi wanyu rithia murenda karoni mundu agacainirwo ni memba cigana na mukaiguanira mitaratara mundu wa gucokia memba anyu ni marikaga atia kana cia anyu ni irirenga nigetha ndu agicanire mundu akioe mbeca agathi umiritie na ni kaundu kega muno tondu wa riri andu aya ngwire muruto nditwa ihura mathia makoya mbeca cia cairo kumarihaga 10% per day ukoya mbeca rucini ukagura murigo wa gitunguru wa ciringi 2,000 ukendi ciringi 2,500 icio 10% matikiri 200 ugacokia 2,200 koguo kire atigo na ciringi 100 riu turauga atiriri mbeca ici twamwethera ri iri murihagia 3% per annum hari mwaka 3% koguo ni kuga ikara na mbeca icio muthenya umwe wacokia ri hari ciringi 2,000 wa komba ri ona no urihire mangoto ri iguru koguo hari faida ile uma nayo yothe ri thindu agikira mahuko so far ri niyo tureta so far ni twikite constituency tuma kundu tumathira tugacoka tuthi kundu tumoya turenda twike in all sub counties hari mundu uri uratuthikiriria hari uri rakiuga ati abehi ni wira wakwa ni ngetera ngathondeka thirikari ya 2027 ri ndakimpa ndoke 2027